Deep Highland Model of Village Development Tisinewa ground report me zosi amasapinin chibai kahin bolove keimin ahile thinthang hokip tuni khwa tisinewa ground report na ihin bat dingo chahile Deep Highland Model of Village Development kiti hichi topic mangcha tuni khwa he tisinewa ground report na chilai Highland khosunga Village Development 3 May 2023 apana gal inei zo wa pana itabanga ihung khoso wa ichange gal nei te chu ichange ya development lampang khanto na lampanga hla samham ti hi nammi pi te zosin yes okay tawin chilaya ga ki sei bekin halang hi le chitabang development project hi aum ta point ga he thei dinga lamlin dunga ho jang lampi aki sem pa ta point road repairing i ma cha hung ta point government apan in jang siki jang hung ta lo hi le kilomin lampi sem na ding ho hin chilai conditiona idin lai to win chi phailen kho sung mi ten am ho nei kham khamin don lai kai abolovin chilai kho sungu black topping thupi te na bolove ti chu ama sapina het sana hungki nei hindin chilaya ga ki seibe kin han lang hi le hitabang togun tonghi e ho lam ka sunga jang aki khat le na line hitabang village development elo le kho sung khan to na dinga panhinla phailen village authority hin aban le phailen mi pite jang ama sapinin jana sang pin ka hin pi tua in bat la dingo chu tu ni khwa hi phailen te hin government ki thopi na nei lowa phailen vi hin itabang dinmuna sumle pai hoilaya ki lauwa elo le management itia bolwa hitabang development khantona project ho hi akho sung pompiwa black topping hi abol thei hom ti hi HTC na wa ground report na hi in that dingo a hi Highland Model of Village Development aban ani che be ki rutin laya hi alcatara ki hunna a hi tain alcatara to sung amit suwa hitia hi panala jingu hin hitabang ho hi masanga chu government moi elole government contractor hon ani bol jingu hin tuni khwa hi thap me ya pana we are separated itidiu ham government to ihung ki khan nungwa hitia hi Highland te in village authority ho lam kaina hitabang to gon a hin nei wa am ho private hit unsung hailo le khosung donation ko nasata abol wa hitia hi development work atil ha jing lai het chu het sana kahin nei hintin ayin chitabong ibat masangubin ngai hitlai ho hi ichange ya panala uba iti a hon ham ti hi chilai na tong ho hi boi le ujang ne chomcha ga suboi utin am hoin an hil du wa hin khat khana ichi alcatara hi iti ki bola elo le song chalang hon song me song ho ko iti ki bolam ti hi am holanga het katin an hil du hitia hi visina abol wa nilhum ke ya development work ki ha jinga he ti chu het sana ka hin nei hin ki hi nin ko ma ki pan a hi tai hi tabang work ki pat hi ki hi dem hal tin bang le a kilom ti na lai to hi get pa ho ho pina in nei jo chi a ki hon dan ho ba khana to goma itu ki bolam ti hi ama ni nai an nei di hi to hin chilai mun head ministry pa lexi ama to chomcha ki holim na ani ne utin ki pau me pa na phan mulota ti site nei to to dona ani lut pai jing utin chi hi ki pi le pi hung ki hala na he pa
ฮิตยาฮินมิกสุวาปกรดนันซิมเทวฮัมตีฮีไอโหนะวิเวอร์โซอาติงา explain นันบ่ไทยดิฮัมโจยเนี่ยละอัลกตาฮีกะสุนตุยวันน่ะส่งเต้นเนี่ยมันหอยตกก็หันไว้ตายก็จะอุบยันน่ะคืออีกอย่างมาสังตัวอัลกตาฮีจะส่งตุยกิกับมาซากิกับนามาซานะกิกับมาตัวละอัลกตาฮีกันโนเลยอาจจะหุ่นไปจะสู้เลยจีอสุนมาสังอาหุนะอันนู้ยาคูส่งกิอิมากิกอยลฮัมส่งกิกอยส่งกิอดอกินเราเลยเลยเสียได้กินแล้วแม่นกินเรานะส่งเลยอัลกตาก็ส่งต่อกิกำลังเด็ดฮิตบังโตฮีที่กุมารนี่ปัดให้ตังให้ป่ะก็ยายสดตาโตกับสดไปเลยสดตายกันแล้วก็โตที่ยันน่ะไอ้ว่าไม่ได้ตัวยังบ่พัดว่าให้นี่ตกลงเลยตกลงให้พัดก็หมดตกก็พอกับลำกะยาตัวฮีจิไลมุนาฮีนี่จันมมงนะโตตันไผลินกุสุงาเฮไผลินน่ะครับตะซุงเรียกตายฮับตะทุมมาฮีอะคุสุงโซสิปะกรดนะโซโซกายมีปิเตียมฮับไตจันลุดเดฮัมตายบ่นี่ก็ติดจังเสียวก็บ่ตายอยู่ตายสิลังสู้บ่ว่านั่นน่ะตัวฮีนี่จัตะบังนะโตเบนอะไรเดียวนี่ทุมนี่ลิตะบังคุณติเลเตเนเมมโตอัลกตราฮีนามิกสุวานะฮัลวาอัลกตรากิฮุนตุยมาซานะเตเนเมมฮีกิฮุกิสุซาลาวามีมากิโลลาเตเนเมมลังกิฮุนสักิจินะอับันเลจิจูกิมิกซาปะกรุจุงไงกิเทนะรถจุงไงลัมปีจุงไงกิเทียจิจูปะกรุหุงสุจิงนะกิปาวเมปานะปันมุลตาติสเตนโตกิปาวเมตุจุนปะกรุกิซิมดานโฮปาเลเซียปัดนิงไงทัตตาวินอับานาฮีตัมปีอับวัดนาไลน์expenditure elo income source of income government project a hi poi ka team na bana chu chi private khanin mi mar khanin azoding a hi thailo ji a chu to hi adang dang zo season itabang contribution na muwa itabang donation hum tio zo sing HTC network ground report nai ni bal ha jing pe na lai diu hi Pailin bazal ngoi chana lambi asim ban la yo asim jing la yo la pa chun ka ki le ovin aban le Pailin khosunga lampi chi topin chi chan hi chi Pailin model of village development in ichan a homam ti hi ka ga vevin hi le chi the ending point a hi tain tunia pakrot hungki simna chalai chan hi hi tain ga mu theijing ni chu chi a ho hi Pailin khona lang pe hung hi tain Pailin khona la jang chu Pailin cemetery Pailin han mol chan a hin simovin alang khana chi pin kho a hi kina hi le Bethlehem chan a hi ticket uvin Bethlehem chan a hi na lang khana chi pin kho chi chu abana ga het be kit thei khat chu chi pakarot ki simpin hin Pailin khosung corner ai lo le Pailin khosunga lampi chi zo si a hop tha tuni khwai Pailin village authority ho lam kaina hitia hi lampi sim hoiding lampi sim na process chi jing la heti chu in het ki diu hin tin tu hin zowa isei ma bangwa chi ending point a hi tain aban le noi langa ki sim basan phai lampi zone pin jong kho Bethlehem chan asim hunguvin Pailin khosungi holy na hin chi khosung zo si hi hoiten a cover ti chu in het ki diu hin tin to hi ban nei cha amhoin source of income ai lo le amhoin hoila ya sum alla uwa elo le amhoin hoila ya sum donation it change charity pi abolwa hitabong project big development project iti diuham ai ho ko kicha te adinga hi changia khanto machalna to hi anei thei hom ti hi tu ni khwa hi ban nei chai ni wat jing lai diu hi
chi pakarot ki sim hi inzowa ini seido hi win aki seima bongin chi village development project village authority level me hi jin chi chlaya ga seidinga simla lam kaipa head mystery puin a seidan in chi a lever hi in chi khat bo a hi tin ton ka ve vin hi le hoi tein lunglu tein ama lampi chi na ding to ki sign hi ti hin na satein a sim hoi le ve ti chu het sa na kai nei kin hin tin masanga pakarot ei lo le alkatara ki sim ho chu a kim balai la dunga jang pa cha ho po ei lo le ham pa ho po hung ke do ji hin tu ni kho hin ipi hi jang le chi mo se ding in ka ging cha point ipi jinam ti le alkatara ki hal ho jang a hoi the lein hi ta banga hi e ho gam ta ka hi tia hi ta banga hi e ho gam jem hoina dinga pani la ni khoting le hi chan ge hi development ei lo le khan to na lam panga jang ima chal to pe du he ti chu he sa na ka hin nei hin tin tu ni kho hin i ga ve vin hi le lampi sim ding hon lampi a sim ta povin lampa ma gi ding ho bovin lampi ki sim ta ve tiang chu ini mutawin bazar sung keu keu hi lovin mun tin hi vut vai khu ki tunga pakrot mudi jang umbe se talowa ei lo le pakrot ake lai ho zo si jang hi tu ni chan ge repairing ki bor talo hin kumni hungling ding hi tain kumni sunga hi imacha development project jang wak jang thei talowa emle ho win jang amhon ei lo le development fanam mulo jang hi mai the hi jang le hi tabang wak ho hi abol ta puwe ti chu in het ki tawin tu ni ho hun masanga pakaro na ei lo le main road ho highway ei lo le main road dunga hi vutwai khum be ji lo hin tu kum di hin vutwai khu to aki tungjing in gari jang hi chwa pana gari jang hi nasata gari ang hlomo a hi lo le gari sunga gari sim na me ang nasata expenditure sum isen ho zo si jang hi hitabanga hi lampi zo si hung hoi ni le gari kum khat i tol ding chu gari kum ni tol ding chu to kum khat i tol wang wa gari kum ni tol ding chu kum ni in tol tho du he ti chu in het ki diu hin tin to hi koi zo si chi ground report and visual si hin na don diu elo le na kin na diu na ngal diu ka ta sangin chi financial source hoya ki lawa Phailen village authority in hitabong project ho hi ansim am guna ansim thi ham ti hi abana hi
chelaya contractor ai lo le chelaya head mystery hi pu let's see a hi in zo in jang in ho pi tawin ama lam kaina chi black topping hi hungki ball a hi in chi black topping ki ball na mun ho hi le chi phailen kho sunga to chi pai hi in zo in jang in mutawin chi to chi pai pin hi phailen han mur chan a chi hain abang le a chi phei pai pin hi Bethlehem chana simovin anoi langa ho ga mu thei ding in zowa inivet ma wong win Royal Academy noi lang pe chan asim jing lai o a hi kinin chelai hin Phailen Village Model of Development chi Phailen khan to na ding hin na saten mimal hin abang le Phailen khosunga va hin mimar hin ho sate hin mimala kipe ho a hi lo le Phailen nu ten mimar ho pun silpin ho jang ani nei win cha kon chun ani zo zep zep ho pa nen jang donation ani hi tain tu hin hap ta khat tabong ki tong hen lang hi le Phailen kho sung zo si hi ki zo thing tan te ti hi amho ai lo le tu hin chilaya inivet ma bong win chi Phailen Model of Village Development road construction hi amun tinin inivel hatawin abang le alhang pia heading apoi mo zo season nam pia nga ini phongdo tawin tu hin a chaina ding in chilai Phailen Village Authority Finance Secretary pu hautin thang gangte ama to chomcha holim na ani ne utin tu ni khwa dinga HTC ne wa ground report a chaina ni dei tai ti chu het sa na kai nei hintin ki pau me hepa na phat mon ta ti sin ne ti nei pi sa ko ki pa ke tuin thudo na langin ani lut pai jing tin na thu ka khul chana hi masang chun kan sei tain na ho ko mama thu ka la hin chi chitabong development hu ki pat dan hina a story hi tham khat nan sei thei diam gen thei yang ka ti je khosunga di Phailen khosunga black topping ding he hun sor pia gongal hitama le amiana lem chang lo jek le banghem chom jekin tu ni chan hin di Phailen kho hi kho upata ka ya kho pi ting tak mai le ya hi le ei chor chan pur sunga ding hin kho sung lam pi hoi lo na pen a hak sa pen chu ana hi je hun lai chun chuk lai wang hi le mi hi ni keng lam mai anwa na go chu Phailen te na hiu mo ei ti u le mi khan chu khomi nei dong pu a keng bon ta chenga Phailen te ei koyun ale tu sunga village authority tu ta ma te hin house pa ma kainan hudi chun authority meeting na resolution thupuk na lan thu khosunga hin lampi lampang hi gongal hitingon je ding chun public meeting call hitingon ja chun mi pi pharsang na dung ju ne un le thei topen pan lai tingun black topping ding hi gongal hitiu ahung ti phatun je hina hi hung ki panin je ka je tung lai chun ka ki pat tung lai chun zero balance ki pan kai wa sum le pai nei lo hel hi jeng ta le me pathian lung sen na je thu hong ki gen pata ki patin mi pi lung oi na dung zui le mi pi ki thu tong na dung zu ya he je black topping hung ki panin tu ni te nga he na sep na hi chi zom je lai ti cho ka bak pon thei le pha na e chalaya
นั่นสิครับโจzero balance ki panjing he na tin na zero balance na ki patwa hi le chi sum hum na dinga cho ga sei dinga chi pakarot elo le black topping hi expensive thau dinga hi na phailin hi iga het ma bong win nearly 1000 household hong ni tain ho hi emi khola hi tamloi ta bong hong hi na sangkhat thin di chat na kho chu lampi jang tam ding a kho sung jang lin ding hong ki ti hin chi cho hi hi le chi na hung ki pa ti lo wa sum nan hol da no na story pin chunan sei ki thei di ham ki pa ko me zero balance hung ki panen ai je phat chun ei poi I kho sunga ho bung ho hi amao ko ma hin sum hi ngen khom hi tiu thum hi ti wa ki ti phat chun phalian kho sunga hin ho win he som le thum o ma som le thum la ka chun alien diek te li hi lak khat khathi sap jom te ko ma ho bung te ko ma akilan akingena aneu jo deu te ko ma sang som thum ho bung neu pen te ko ma sang som ale jo chun le sap jom ma nu le pa te ho committee te tom ngai na zalin khosunga lampi de na jekin ho bung ten le thei topen panghung lan kasum nge du chu kange danun ohun peso kuwa je chun pon hi ka hun cho wa pai te pon dum ka cho wa sai pi khup ka cho wa gang te pon dum vai phe pon dum sim te pon dum zo pon dum huti hin nam pau chi ki ma hi pon ni ka hung cho wen phai le na nu te ki loi khom na PWWA te hi khu da hin ka pe do kuwa amao ho chun je chu phai len khosunga pathen wang sakna na changa ana in cheng deu te le officer le service nei te ho koma zan chengin nu te hoi group thum le li na ki khenua zan chengin amao chu hung tai velin huti chun ja chu sum chu hap ta khat le lak khat bang hung lu ta sang som nga bang hung lu ta huti a chu sum hol hi ka hun patu a hi ti chu atang pi ama sa pe na ka ki pan na sumu chu je to banga chu hung lu ta hi to hin thu do aban ni che be pai ki tin chelaya kan do nom chu chi phailin khusung a hi ga ki sei mi han lang hi le gal zo wa na sim pan wa hin na na plan hi gal mo sang hi tam gal zo hi tam te nan sei ki thi je hi gal zo wa hi ka gen pan naw hi tu hi atha thum na tai nai cha hin ala ya ka ki pat naw hi ning kum November tha kha ki gen panahya ja chu na hung ki sem pan nga lai to hi aban na ga do be ki lang tu le to hi na sum hi expenditure hi izat tabong lu na ipitia na charging jing tho ham tiang nan sei pai ki thei de tu hi sum lu the black topping sum na dinga aung ki pat tu nga ki padin tu thabul tarikh khat tieng vela khalak som nga le sagi vela lu ta mo lak som nga le sagi vela be ta tu hin jelam pi bor na black topping hi tu ni hi lo le jing te nga hung ki chai dinga hi ka hisab danu bat le tham ho to atom pe na chu sang som gup le gi sagi vel sang som gup le gup som gup le sagi vel hi hung lu jo dinga hi ka hisab poi chi chu hi ai le chi lampi ki sim momong hina kilometer izat ta bangai dan a kilometer lam hin wagyan taleng 2.4 kilometer tieng hi khat ve nia ate danun mo 2.4 tieng hi lampi sauda na hi ti chu ka bak report thei o khutia le hitabong development model hi nangwa hung ki panham elo le mundanga jang chita banga na tong hi hosung weng sung khan to na dinga hi atong mam tin nan sei ki thei de je dinga hi chu a model hung ki paddan ti chu wak gen ding chu ma puwa authority khan je hi khosunga weng sunga lampi sem phat lo thei lo hi tai sem phat ding hi gongal hi tiu tia he meeting he chu ma authority meeting ki ne ya je nia chu ki thupu ka hutia chu na hung ki sem pan mai
aban ga chibe kitin chilaya gan do nom chile chi hausola hi e hoin inimu ma bongwa khosung khan to na dinga elole khosung beng sung sim na dinga manarega elole NREGS o minna chifan ho hi namu wa elole chifan ho jang hi contribution na bolbam te nan se ki thega jelam pang hin chu a jelam pang mo nga sum chu akiti po amo in so na hi chu tu a hi katuk da no a hi atuk tom penin le sanga noi chum lo de in so na hi uta chu contribution ka se kho mo hi tuhin aban ani char be kitin to ka do nom che le tu ni khwa hi azo kon lang na hi ta win na chelaya hi koi tabong ga sei be kin han lang hi le chitabong hi masanga chu company dang ai lo le ai mi te hi na hi ho ka la hi pakaro si mai lo le lampi sim ho hi aki mu kha hi na ka ti dan du chu ai mi ten ani sim ji pu win mai theo ai lo le call ten ani sim ji win na hi chi gal nuwa hi na koi ho hi call te ham mai le hom te nan sei ki thei tu a je black topping sim ding hi midang su mu ding om ta puai mei te gal to I boy nuwa hi hung ki si ma hi a je ding a hin tui bo nga pa let's see ama le atim te ho hi to khatwe authority gen khom na kineya je dung ju ya cho ma ho hi ki sim saka ya je ding a hin mei te iti ho quality ho hi ko ma hi pang lo e mi theng ke yin igam sunga hi na dung juin minang nam dang mong kila lo mi sawin yalam len hi a hun se mo hin je le ka ki pa na len tak khato hi ki pa pi om the zingin hitabong company ti di ham pa let's see na ti na amain inzo lang jong chun kan ho pi ta en amain hitabang modern an po do thayana koi ma changai lo wa amain lampi hon sim thei ho jong hi e ho adinga khan to na khat na hin na mai thei te lo le ko te to inum khom lai chun hi bong han lang hi le amho jong hi a chum bi ai lo le ko te noi lo mai thei te noi ha kana to na lai mai thiu hin na hung ki khan pat wa to hi hi ho le ho ki to na jang hi ho le ho ki ka khan to na jang hi tuin thu do ani che be ki tin tunya hi chelai na vet ko lu hi na nong ho hin ga ki sei mai han lang hi le chelai hi a ha nan bui pi wei tan na lampi ki si nong ho hin sum na mu ji bang che ta pong hai ti nan sei ki thei diam je lam pang ju le chu dot thei takai je sim na ding a hin tu hin je taka a en kol ding loi pa ki god ho hin sum le pai vakti hapta khata lo ahim tha khata lo ahim ti ho chu gen phak na se chu lo wai lovin akayun ka lo cha ku chu bang hem ti le na sem te to akal la ka thing pi ka don kho mu thei tui ka don kho mu ti lo hi keu hin lo chum hi kayun de atoi ten la ka phut dek po wa je ban chun authority a khosunga black topping dinga sum le pai hi le amanga ki hi mat kham hi le ki mu dok zo lo huta hol kom ka hi je kun lo lam pang le ka gen kha po wa je ban chun lo hi le ka nei po wa thing pi don na le thei tui ho ka bak don hi chu ka lo cha ku chu hung hi phot mai om dan chu charity momong ana charity work elo le khosung han to na dinga ne ki pi do momong hin na ki pa pi nom theu bin he pa tu hin thu do abanan chi be kitin chi nang hoin ni si mana bat ko lu pin hina mi za ta bong ne ki thowa chi na na to sa ho le chi ga active te mi het mi sui pa ho na a hi lo le lampi ho hi na itina bat ko bam te nan sei ki thei de je hi na sem te ho jing ka le da gup te gin na se bong pan ta wa na se bong pat patule tua ke finance ya treasurer ya keu ni hi ana sep na wa chun ka umua ja chu apoi mo cheng chu ke uni thua hi demand ki bolin ki la khomin hutia chu ki semin sun hi le na chu vakum gun ki le ana sep na mun wa hi chu ke uni hi nitum ma hi ke un tai san the lo mo ka piu je ba na chu ni tak lam ting hi le kho ajin chan kho thim chan hi
ฮูติหินอวันงเฮโซเกจันอจลจันวาฮิเกวเลกอุมัวอามาโฮอองกิเข็นนุงเตียงอุเลเกวนี่จะโจมินกะจูวานี่ขะตา expenditure จังจุกะ close เวกว่ายิตะกาโซเกวเตนี่เฮอินลัมโซนเทหามกะหิวติโจกะวักเกนเบฮิเลพานะtu hin thu do aban chi be pai kitin to kan do nom chu chi lampi ki simpin hina kun avat kolam ka ti dan deu chuna he chana sa ding elo sa na za diu ti hona cho hin in avat kol jing honam elo le amo ma man na sei piu ham je hi chu ama win le gen dik lo mo je ban chuna en kol dang le dik lo ke yu hin asum din mun to ena hi mo chu le contactor pa to ki hetu in sum le pa yak sa je kin ahin lawang cho estimate hoi takin bol sakun la ato theding pe nei bol sakun la ahin la expenditure sang talo ding hilowin asa dan le hun ting nei bol sakun ti hi je ting khel chu kem le gen the le nei dek lo nang a bol zo lam lien tam pi hung bol na hi tak je kin tua hi ke mi mal suma ka bol lo je kin a hoi thei chin pe nei bol sakin la expenditure final bill le ka pek zo ding te ule ne hisap sang ngai na ti ti ngai contactor khuta le tampi ka ko yo me tu hin aban ga chi be kit len chi black topping pin hi changya sa na sun gom nan asa dan hi mo to ai cho tang be chun in chi khat la kim mo in chi ni aphang na de ule in chi khat la kim a hi na le nong hi chi village model of development tita tena khosung khan to na ding pakro chung chang ho jang hin het tho di wa hin na government contractor ho kun EPT suna nang ho EPT private ni ta na noi private ho EPT a bolam chalai ka la chu tham khat na ga le khan thei diam nang het dola ke hen na ting a chu government contractor ho hin a hi le ana sep sang wa tam zo hi a bil theyu mo a bil theyu je ban chun ama wen sum tam pi mudinga na se pu hi a hi le tu a khosunga lam den ki ball pen hi wang chu hudi type chu hilowin tun sum le pa i man na ho mong hi le khat cha hi le adik lo him awala him ki bol thelo government sumong sekile tellowa mi mal sum in so la khosunga sum ki manga hi je khan mo e je hi akibat lo na hi mai na chil tak maya lena sumi mu sun chu phachom te ding amat ding ki go je chu government na lamlin bol te to ki bat lo na chu hi na tu hin a chaina langan ni manota tin chilaya chaina kan do nom chu hitabong phailin model of village development ta tena phailin te hi mi tampin an vat bewa hitabong khosunga hina gamsung khan to na ding khosung khan to na ding ailo le chitabong ngan chang hin mi zo sin hin sim han lang hi le I gari ho jung hi thau ding na garam tium thei ding to hi mun tina hi lampi se ta na chitabong ho hi mi dang in jang an kopia an bor thia I gamsung khan to na di hi ngai chat hima mai ta na na bol hoy win tc ne wak le team minin na chungwa ki pa thu kan se win le a chaina ka do nom che hile chitta bong ai lo le chi sim na dinga pan la na nan ki thu pi ho particular ta min ho na se num jang le nang thu na se num lo public domain discourse na bol num lo jang le nang thu na am ho chunga ki pa thu na se num am ai lo le nam mi pi ten ki ho bol ta bong bol win lang copy win lang hi lo jun I gam su khang to the ti last message min sai pi thei diam ki pa ko me je black doping lampi ong ki sem patunga ki patin amasa penin di phailen hausa pasu le te chunga hin amasa penin ki pa thu ko bagena ama hin ane lamu I chalo hela khosunga black doping che theine dei phota hele pan hila dinga hi atiwa je dung joi chun bula ki patunga ki parin song hitale agari ho chengu JCB tipper truck Shaktiman hitale apoi mo kha khosunga lamdin bol ninga mawen le ei pedokwa hudison jetaka na sem tu ten le agari ho mangsa hutena ki semahin yebana sun song iti hoile agamua hi aman le ki pediek lo hilele amau khana poimo dana kha song kha agamua hi ei laksa ko ya amau sunga hin le
house chunga hin village authority a chunga ki pa thu ki punga je ban sun mi mal danga thang boy gangte ADCC Sultanpur ama hin atunga ki patungin loral thakhat maddingin ahun podoka jia chu black topping ma kha je loral chu thakhat wal akimanga je ban chun je black topping ong ki pat phatin ar katra hi bitumen he buk sagi ahun podok kita thang boy ADCC chunga hin di phailen village authority thasangin ama chungen le ki pak thu ka wak gena je ban chun village authority secretary pa ngam hau ama chungen le ki pa thu ka wak gena ama hin le je ar katra hun na ding thing iti ho hi atu nga panin sablain tu ni ti nga hi cheng khan le ka pik nai lo aman le ei beng diek lo hutia hi tom wa ya aman le pan hun lak je kin le village authority secretary pa ngam hau chung le authority in ki pa thu ka wak gen hin ten je ban chun pa thien lun atob lam tarik thum March khan ama hin le ka mu jo tak lo haksa ka sangma mau emerson tin khat viral khat aman le hun doneta ama chungen le village authority na chunga ki pa thu kawak pon hin ten je bana chun pa ne khomang nei sil ama hin le na sem te la ka hin ni cheng le thei tui a hom jela je chu ka solu le hilo ama tom ngai na thei tui hi ava hom jela ama chun pa ne khomang nei sil chunga le ki pa thu ka wak ge na je ban chun lam lien panga cheng ho tukan nei hitale hotel nei hitale na sem te ho hi thing pi don pi thei tui don pi na hi je lam panga cheng ho hin ngai na tak le kip pe jo tang maya na sem ho hi ana limbol je kun phailin kho black topping na ho na hotel le tukan te ho chunga le ki pa thu ko hun ge na je ban chun sap chom som le thum te chunga hin le ki pa thu ko ge na apoi mo huna sum he akinge na maw le thei top suan pan hun lawa sum le pai a hun tu khom zan wa je teng ki tu ngai je kin sap chom te ho chunga le ki pa thu ka wak ge na je ban chun school hi mun lioma amaw hin le aki food dung zuin thei topin panahun lawa hun supi tingwa amaw ho je ka le black topping tun te ga hi kichi zom le zo tawang theya ki umai je kin school ho chunga le ki pa thu ka wak ge na chule auto parking he mun lioma amaw le sang som mun tokin huti suna ma ho zala le black topping hung zo the ding din muna kom je kun le amaw chunga le ki pa thu ka wak ge na je bana chun tu hin le na sem te ho hi na sem te ho ye pa let si le atim te ho chungen le ki pa thu wak ge na ama ho hin le na sem na gun tak mai le phathei aphathei pe na dinga na e sep sak je kun hopin a chunga le ki pa thu ka wak ge nu a chule PWWA nu mei pol te le black topping sim na dinga thei top suwa in le lo tai sana khosunga pa zaum tang mai te le gim sak pathian wang sangna na chang te ko ma pon wasil sakin sum na satang maya ahun hol je kun le nu te ho chungin ki pa thu ka wak ge na zeban chun sabcho mi som le thum la ka chun EBCC charge di phailen hi amau sungin adiekin ki pa thu ka wak gen no ma akipat tu nga panin amau le mechin ko ina ding le store amau gek na ding nek le chak ki hun na ding mun he compound ha ki en vela lem chang thei pen le lovin a hi le EBCC charge hin ki phal tang maya charge committee member le mi pi te de sang na yekin a compound wa hi thani wal hi akikul akike ma hitawa tu te nga hi bang ma phun lo hela aman khopi lung sin na le khopi phalin khosunga lampi a the na ding de na je ka ki phal tak maya charge compound ei pik na chungwa chairman secretary committee member te mi pi te chunga
di Phailin Village Authority thasangin achungwa kipa thu kawak ge na hi je chu atang pia kipa thu alo theilawa gen ding sun chu hin tin ka kipa ke kipa me kipa ko me tuni khwa tisine wa ground pona inibat nu che hile di Phailin Village Mother of Development itivin chi lam ka sunga apatna ahin na lain hitabang Mother of Village Development hi khodangin muthe inom nai hin izang le hitabang Mother of Village Development hi khodangin jang ikopi che uwa igam sungu ikisim hoyuwa ikisim phat dingu ti deisa na zala hi chi di Phailin te in lampi black topping elo le pakka road asimu hi chi ti sinawak hi nivet no hin hitabang tundo na dinga village authority in ichangia panala village authority keu hilowa nute enjang Phailin nute enjang ichangia panala aban le school hin auto parking hin mun mi jausi ailo le Phailin khosu mi jausi ki tho khoma tunia hi model khat asim do he ti chu a chaina ka hin sei hin tin hi chiti sina round report be jausi avelin na chungchewa ki pa thu ka hin se ka ki pa